Nakalimot ko ani guys. Nako important ka announcement. Hey guys, it's me Christian and welcome back to another video. Yay! So, naka-decide ko guys nga mag-vlog today kay dagan kay ganap today. So, wait, time check sa ta. Oh my god, let's go. Oh my god! So, it's currently 10:25. Then, bago ra jud ko nakamata. Then, like, wala pa ko hilamos and everything. Wala pa. Like, wala pa ko breakfast. Well, during ECQ season, or like, sukad-sukad jud. No? Wala na ko breakfast kay like, akong sleep cycle is disoriented. Like, no joke. Ana lang. Dayon. Yes. Mag-vlog ko karon kay nakoy i-film na video later. Basically, urag karon nga day is like last day jud, like official jud nga last day sa among online class. Ana lang. Yes. Punta akong May 28 na schedule. Focus dong. Dong focus. Ana, diba? Written defense 2 to 3. PE 5 deadline. 3 to 4. Diba? So, dagan kita ganap ron. Then, mag-film pa jud ko content later kay yes. So, mo na siya. Ubani ko ninyo guys kay like, kurang sa ba, oy, dagat pa kitag muta drink pita. So, like, mangilang usta. Ana lang. Okay. See you guys sa taas. So, lantawa guys, unsa ni ka-dangerous. Dira ta mo gibutang, ana lang. So, like, gamay lang nga lihok. Boom. Hulog. Diba? Like, marag, kasi di makulbaan, ana, oy. IBH lang, ana lang. Sometimes we need to be daring in life. We need to take risks. Wow! Anyways, balik na ko sa kwarto. Kay like, yeah, I need to review for the oral written defense later. Yes. Unya pa kong mukaon mga 1:45. Yes. Muna dyan akong routine. 1:45. And dili ta mo dadon sa obos kay like yes, dagan kay tawo nga manglantaw. Ana lang. Like, daghan jud kayo. Bahalag wala gyud ko gadala og camera. Dagang gyapon kay manglantaw, ana lang. So like, di na lang ko mo bother og naog jud nga gadala og camera, ding story og camera, ana lang. No, lantawon jud ta, tutukan jud ta, ana lang. Di na lang ta mo bark, ana lang. Yes. Guys, gaulan. Ganahan jud kay ko basta mag-ulan do, ana lang. Like, nice ka ayo, nice pang good. Oh my god. Karaoke na sa Paminawa. Anak lang. Paminawa. Kadungog pa man mo guys, no? Like, diba, nagkuhan pa sila. Nag-karaoke. Nakoy isa ka solution na dili magpapildi. Anak lang. So, pero like, yeah. Ganan po ko magpa-music. So, like, ganyan ni siya. I-on na to atong Bluetooth speaker. And the next step is, kukunin natin yung cellphone. At saka, i-on yung Bluetooth. And then next, i-connect natin yung Bluetooth speaker at yung cellphone ko. Wait lang po, ha?
Ayun, nagko-connect na. Magpapa-music tayo ng Tomorrow X Together. Anyways, music na to. Hey. 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 Music. Cue. Anyways, guys, I need to eat na kay para makaprepare pa ko later sa defense. And yes, as I've said earlier, dili to manaog sa ubos. Kay first, kay gaulan. Like, ang camera. Yes. And then second, dugang tao, manglantaw. Palihog lang. And, yes, I'll see you guys later pag uman ako kaon. And yeah, lantaw na to kung sa itong himuon later. Bye. So, manahog kaon guys. And then like, yeah, I need to study a bit. So, time check, it's currently 12:49. And then, yeah, mag-study sa ko. Gamay. Ako sa research. PE na lang. PE na lang. Overall, ang question kay like, very tricky siya. Una-una lang dyan mo nga. Since qualitative study siya. Basta charva, oy. Di na ako na-chika kay like. Di na mo ka-relate, anak. So, yes. Oh my God. Maligo sa guro ko. Cause, yeah, mag-film na ko sa video about atong mga plates and stuff. So, I'm done filming about my katong plates. So, if wala pa mo kita, go watch it right now. Like, right now. I-pause sa nga video. I-pause sa. Magulat ko. Char. Naara ang link down below. Naara sa description box. So, yeah, if wala pa mo kita sa katong video about my plates during grade 11, go watch it, guys. Yay! So, yes, karon kay like, I'm just gonna watch K-pop vids. NCT, TXT, Mamamoo, stan those 3 groups, guys. DBH. Pero karon kay, buang jud kay kog TXT. Ano lang, og NCT. Mamamoo, come back na kayo, please. Please. I'm desperate. So, manahog kaon guys, and then like, yes, it's time to brush our teeth, and hilam us. Alright, let's go. Yes. Oh my God. Dili na lang tamoy butang guys, kay Murag. Dito makaif dito tamoy butang, no? So like, yeah. Mag-brush ako. So, nalako diri sa room. Hey, okay. Makasaba-saba na sad ko. So, last step is face mask. Usay ra ko maging ani. I'm going to use you guys as my mirror.
So yes, mag-hoodie ko daan kay, of course, isud na suoton ang hoodie if naka-face mask na. And then, last step is, I'm going to get one face mask for one person. Oh, aloe vera. Yes. So, gikan ni siya og iligan. Then, gidala na ko diri. Half-half mi sa kong mother. Ambot lang sa kong motherland if hurot na ba tong iya ha. Pero ako akay like, usay ra jud ko ani. Like, korag once a week. Anda, first time ni this week. Yeah. So, let's apply it. Actually, excited ko kay like, nice kaayo akong skin after. Like, I mean, dili nice nga. Visually nice. Like, nice sa feeling, ana. Then usually kay, ayara pod ko mo gamit og face mask if like, na-event ugma, ganun. Like, kanang, dili event like, kanang kuan nga event like, na-presentation, ana, or defense, dili po nga na nga event. Event nga kanang party. Wow! Party and stuff. Ganun. Like acquaintance party, ana. Feel like, kung sabaw eh. Dapat freshen up, jud, ano? Oh my God, akong no. Ano ko'y dignidad, ani, no? Tuo, eh. Tuo ng dignidad, Charles. Nice man good sa feeling. Diba? Hi, friends. If galantaw, jud mo, please. Screenshot this. Char. Joke lang, wala. Joke lang. Don't even dare to like screenshot this. I-screenshot ni din i-send sa atong GC if galantaw mo, guys. Dara na ko maibawaan if kinsa di galantaw ninyo. Char lang. Nice kayo sa feeling. Balag bati kay kog naong sa camera pero like nga na ang skin ako nga. Thank you so much. Ganon. And yeah, that's it. I'ma just chill and then I'm still waiting for the PE requirement. What if mag-chika ta? Ay, what if tawagan ako si Sky? Mag-chika-chika rami about things and stuff. Like, akong kachika ra jud karon bitaw. Like, halos everyday kay si Sheridan ra jud. Sa tanan ako, friends. Kay akong kachika ra jud. Like, chika off jud. Like, kurag. Everyday, mag-chat, anak. Si Sheridan, go ra jud, anak lang. Like, mag-chika mi about K-pop and stuff. Yeah. And about passion. Like, gapon, kay nag-chika mi about flight attendants. Yeah. Gusto mo mag-chika ta, guys? Live! Live! Wow. Oh, it's nice. I'm gonna turn this off. Oh! Mura kog abat. Mura kog abat, guys. Okay ra? Ito, eh. Ano man ako machika ninyo, eh? Oh, yeah. Homesick ko. Ano lang. I-share na ko ni sa inyo, guys. So, like, pangkatulo naman ata ako nag-breakdown. Like, during this ECQ period. This is a bit personal, pero like, i-share na ko sa inyo, ha? Okay, like, wala man ko ilain mapagawsan. So, like, i-share na ako sa akong vlog, no? So, like, pangkatulo na ako nag-breakdown. Pangkatulo na ako nihilak, rather. Or, yeah. And then, like, every time pa jud na, every time nga mag-breakdown ko kay, like, during nga kanang, ga-search ko og AirAsia or, like, Cebu Pacific nga mga flights, and then, like, makita ko mga updates bitaw, nga kanang, na-cancel na sad ang flights May 16 to May 31, and resume na pud sa June 1, and then, pag June 1 na sad, for example, pag June 1 na sad, kay, i-move na sad, cancel na sad ang flight, so, like, pag nagkadugay, bitaw kay Morag, I mean, it's my choice nga magstay dire. I actually had the chance to go home March 16. I actually naunta to like last boat, yeah, going to Iligan directly. Pero like I decided not to. Kay like ako ang mindset ato kay like kung ano man ka ni kanang
resume naman din April 6, so dili na lang ko muuli kay kanang, of course, basing, ako ang ginawa na to kay basing, iba nila ang Iligan, ang mga people from Iligan, pagbalik diri kay, of course, mas una biya dito, mas una biya sa Iligan nga na ay mga kuan, may mga nagpositive, diba? So, mako una, then sagot na po akong parents, then wala ko ga-expect ani, we're like, ang disadvantage lang jud kay di ba nag-continue jud sa school ang gi-continue jud sa school online class unya if niuli ko di jud ko maguna-una nga magdala og mga materials like for example ako ang watercolor unsa pa na dira akong dadon ra jud kay sanina dayon laptop, cameras. Of course, di na mawala akong kamera, anak. Unya, una-una, if niuli ko, unya, nag-online class. Unya, pag mo anak nga, maghimo og something artwork nga related sa COVID-19. Oh, nga ko dito, wala kay, tanan materials, biya na ako kay naana, biya diri. Like, na-transfer na ako yung hinay throughout last year. Unya, like, yeah. Moto din like ang con pero diri pod nagstay ko well okay ra akong okay ra na like na comply na ako pero para sa ko bitaw kay wala jud nako na do like wala jud nako nahatag bitaw tanan sa among mga online modules and stuff kay like dili jud effective ang online learning do like that please lang don't even think about it. Like, ayaw na lang jud i-push through inyong idea nga mag-online class next school year do. Kay like, dili jud siya effective. Like, dili siya efficient. And, another con jud pag na ako dire. Na ako dire kay like, akong mental health jud do, promise. Like, wala ko ga-joke guys. Ambot do, like, maka-feel bitaw ko. Di jud siya lalim do. Like, maka-experience ka og anxiety niya. Ikaw ra usa in a place full of mysterious people and then like gamay ra kay kag nailhan diri like dili pa jud kay kaka-open up nila bitaw like murag na disintegrate jud ako ang mental health wala akong natsikahan jud ani kay si Sky ug si Aljen nagstorya naming Sky like siya nga sige chika lang ana like wala ako kasabot nga nang dili na ko siya machika kay like wala mong gudpud ko kasabot ako na feel like or unknown siya sa nga feeling bitaw like or wala pud ko kabalo nga nung ingani ko bitaw like or dili ko maka-open up siya dili ko wala ko buang lang overall diba at least napagawas na ko sa inyo ha at least kay bao mo nga ingani akong situation gusto ba ko pa nang mo open up sa akong mga friend nga kanang galisod ko diri bitaw like galisod ko diri and stuff like dili jud siya lalim pero like dili ko makaingon sila directly do like so tawag na kay ba mo gud sila nga ako adyo ning like parang ginusto ko ito ba na mangyari di ba like I chose this path like sa ako adyo like even sa akong parents dili ko directly makaingon nga nang gikapoy ko ana like orag baga kay kog naong para sa ako sa akong mindset baga kay kog naong moingon sa akong parents nga gikapoy ko and I cannot do this anymore bitaw like orag ako mo gyud nipili don't hilak ako mo gyud nipili gud nga mulayo ko nila then like balag dili kay sila ingon nga go like okay go well mo ingon sila nga sige go supportaan ka namo since mo jud mo gusto bitaw so like karon nga nahitabo na akong gusto mo ingon ko nga kapoy and stuff like baga para sa ko kay baga kay kog naong mo ingon kay like para sa ko wala ko'y karapatan mo ingon kay ako mao man gud akong gusto so like panindigan bitaw so like wala jud ko ikuan even sa akong friends like kay ba man pud sila nga kuaning gusto like dili pud ko makadirit sa open up nila nga like
Dahil kapoy ko dahil like dili jud dali mong like dili jud dali mong stuff and chirvalo ek ana dili ko makaingon nila diretso kay like what if mo ana sila nga mo pud imong gusto ana like kurag wala sige pakamatay ana lang guro no share lang don't no bad idea na magpakamatay sayang kayong kinabuhi oy pagkausar ni balag galisod hala sige padayan gyapon laban gyapon na din dapita eh that's what I feel throughout this ECQ season. Nakalimot ko ani guys nako important ka announcement. Happy birthday to you. Shout out Alan Pasilan. Happy birthday to you. Hey. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Alan. Abi palang malimtan. Wala pa ko ni greet sa Twitter, wala pa ko ni greet sa Messenger, wala pa ko ni greet sa Facebook. Yes, diri sa vlog ko mo greet. Since wala man siya ron to blow her candles, ako na lang mag-wish para sa iya ha, and ako po mo blow sa iyang candles. So, day, Alan, if you're watching this, happy birthday day. I wish you all the best. Balag pangkatulora ta nag-classmate pero like nag-close jud kayo ta. Thank you for all the chicas. Thank you for all the overnights. Balag last year wala ako kaadto sa imong overnight during sa imong birthday. Pero like thank you for all the memories. And I'll see you soon. If makawalin ako dira, mag-overnight dito ha. Ha? Char. Ginoy. Basta, support ako nimo always and do what you always love. Yes. Pursue what you really want to pursue. Yes, that's all day. Happy birthday, Ellen! Happy birthday, Harry Styles! Hey! Blow! Hey! Oh my God! Now sadly I know why you say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Okay, so I'm back guys. Then like yeah, nalobat ko and nakat, and then like yeah, I decided to eat cup noodles. I decided to eat cup noodles, and akong plano ra kay like yeah, plano ra na ako kay mag-watch og YouTube videos about yeah, kay bo na mo uy unsa akong lantawon K-pop videos or like NCT. Yes. So yeah, I'ma just like eat. Hey guys. I'm back and finally na-receive na ako ang mga email para sa amo ang PE, and yeah, it's time to finish this thing.